hadin gajing saiso jong gajing le jongo jong usha France menteri rang badu kari Narendra Modi ulawan poi ha Washington DC hagi kenta step mendakasi haga kalaba a jong gajing le jongo jong eki ari haga ba unsa shongru e gajing alang bo president ka Amerika Donald Trump. Raja Sabha ni kesni kala peteng biang ya kejunya tai haloka mangtingka aja apusan apun rio kementeri ketenat patingka kener malasi taraman kala pen kre ban juba be kejunya tai haloka mangtingka aja apusan apun rio menta kecanmin. Menteri rang badu kari Narendra Modi handi kesni ulah kener gajing ai kublai jung ha kesni rakhe World Radio Day Modi ulaong banadu ki Khubor bakalariti adu kaput ketem gajing itu khana ka radio gade ka atiar ka baklan bo ka barakhe gajing ruspa ha kalang ki but thamai. Menteri Ketenat Labour dan Employment Mansuk Lakshman Bhai Mandavia habakran Raja Sabha mendakasi laong baka sarkar kadang perkhat banwara skim baibam ne National Pension Scheme repair hapo ka wek shatri hagi ni kisni banwan ulampang ka Lok Sabha Om Birla ni kasi ulale buram na kababu senti wi ha ka lingko sikha jang ka Sarojini Naidu ha Central Hall jang ka Samvidhan Sadan ha New Delhi.